Kada posmatramo voštane figure, primetit ćemo da posebnu pažnju privlači kvalitet izrade najsitnijih detalja, ne samo njihovih lica, nego i kose, očiju, pa i karakteristične odeće. Evo, na primjer, ako posmatramo lutku gospodina Tadića, primetit ćemo da ne postoji ni jedan detalj koji odaje lutku napravljenu od voska. Tek ako je blago kucnete prstima, karakterističan zvuk će odati da se nalazite pred voštanom figurom. Gospodine Tadiću, izvinite, ja sam samo... Dobar dan, gospodine Koštunica. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.